Maya pa sisilimpo kaya katamuan. Biyernes, singkatlo ng Domingo, ning pamanyubling mebye. Pakiabetala po king kaya katang banalamisa, ring makatuking intensyones. Para king kapasalamatan, Romeo Sanchez, Herminio Nucum, Joan Palma, Lian Gomez, Kathleen Ann David Nucum, Mr. and Mrs. Raymond Garcia, king karelang wedding anniversary, Teresita Attention, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaytan, Matthew Padua Galang, Adrian and Aldrin Ronquillo Galiergo, Corazon Tolentino, Father Ramil Capulong, Antonio Yang Jr., Raquel Sadsad king kayang 57th birthday, Julie Chavez Rivera, Nicole Garcia, Alvin Maniti, para king personal kayadwanan, Adrian and Nikki Kingero Agurto and family, Eleanor Ventura, Bernie Baby Hanson and family, Insular Life Employee Engagement Team, Joy Espino and family, Phil and Janet Castro and family, para king malagwang kapaldanan, Virgilio de Leon, Ricalito Payad, Lynette Nucum, Patricia Luis Nucum, Faith Cunanan, Louis Cunanan, Joanna Marie Montere de Ramos, Bong Lisa K. Kian Montemayor, Maria Paz Capis, Raquel Marquez, Daphne Rose Villanueva, Mac and Kiwi Sampang and family, Henedina Maglalang, Henedina Deirit Capalas, Pir and Shinayu Aznansi, Marcos Wiley, Noel Torno, Ronaldo Tizon, Hector Candelaria, Aaron Joseph Nucum, Marites Baking, Joshua Cunanan, Lovely Cunanan, Jovert Gozon, Emelita and Andy Montemayor, Mateo Asuncion, Luisito Guma Felix, Rolinda Viray and family, Alain and Minnie Lakindanum, Jane Valdevioso, Ferdinand Angeles, Marilu Deirit, Glenn Quizon, Ernesto Dizon, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalananggang kapainawan ding kapatatang mayang unabie, Rodolfo Rudy Ponce, Gerarda Canlasco, Edu Bihines Simbulan, Rolinda Villanueva, Stephanie Agustin, Lawrence Crisostomo Bautista, Peter Joseph Nepomuceno, Father Mar Miranda, Lynn Marie Aguas, Maura Heron, Romel Sireneo, Regina Bondok, Teresita Coronel, Cirilio Lloyd Balgan, Felipa Corpus, Kelly Silva, Florencia Mercado, Romeo Macanilaw, Felisa Mendoza, Baby Apollo Kian Mercado, Oliver Pineda, Evelyn Choleco David, Elmer Domingo, Ligaya Agustin, Romeo Poy Lorenzo, Father Elmerito Simbulan, Gloria Limpin Manalili, Father Lamberto Pasion O.P., Yolanda Tuason, Mario Mercado, Noli Lacson, at ding sablang kaladua king purgatorio.
Talakad tamo po'y kantay dalit tapamuklad. Itiya ingal dong kiyanan ingino, tumula tamo magsaya tamo. Itiya ingal dong kiyanan ingino, Hallelujah, Hallelujah. King Legyon pampo ng anak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ang Ginoo manatili kay kayungan, At kaya kaante mo rin. maya pa sisilim po, Maya pa sisilim po, amo. sadya tayo po'y sarili tamo, king makabaldugan na misa, ganahan tamo rin kay katamong kasalanan, karing panahon matas talog, karing panahon panasakitan dala rin aliwa, at magdepende tamo kay sarili tang sikanan, kalupan ng Saul kay mumunang pamamasa. At karing panahon may kasalata mo, mangyatang kapatawaran king Diyos, ngingikatang pamagkulang. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, ulimi kasala kong bina, yung isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Ulinita, ipanigpala ko ka Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluhan nakatamot king pangapatao da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbie alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. manalangin tamo po. O ginuming mayupaya, kapamalataan iting hingke kang Espiritu, ikesa ng takman king grasya ning pamanyubling mebye, ning anak mong mibangon king mit mong tula at bayumbye. Itiadon mi kapamalataan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang lipat, king libro ning dapat daring apostol. Kanitang Isaulo, kasalukuyan ng susundu impalak ng ipapapatenongan ding alagad ding Ginoo. Miksadyaya king arapan ning matas a saserdote. Manyawad siyang kasulatan, pakilala kaya karing sinagoga, karing Damasco. Inawad ni iti bangketa, mikakayupayan niyang manyakap at midala Jerusalem, karing sablang tutuntun king dalan ning Ginoo, babayi't lalaki. King pamaglakbe ng papunta Damasco, inyang malapit nga king syudad, biglayang sinlag ing makapadurot kaya ing betong asala. Ketang pangasakena king kabayo, minabuya king gabun, at dindamne ing meto nga siwalang mamaus kaya nganang. Saulo, Saulo, bakit giligaligan mo ko? Nino ika, Ginoo? Nganang kinutang. Ako, Jesus, akya kang niligaligan. Ngananing siwala. Dapat nginimurin, mibangon ka at malaos king syudad. Karin, sabyan da kaya ka insukat mong taptan. Ting kayabe ng maglakbe Saulo, tinok ng la. Ela miyakabulad, tindamte siwala, dapat alalang ikit nanuman. Mibangon niya Saulo at migmulagat siya. Dapat alayang bitasang akakit. Inya telan ding gamat at tinay ding linog king Damasco. Kilob ni nga lungaldo, bitasang manakit.
King kakaban daring aldoreta, alayang bitas ang pengan o ininom. Karin, Damasco, ating metong nga alagad milagwan, Ananias. May nakit siyang pakamipatilip. Anong nuna sinabi ng Ginukeya? Ananias at Chuko Kenny. Nga nang may kibat. Inginu nga na kaya. Niplas ka at munta ka king kalye matulid. At king bale ng udas, pangulayit me ing meto nga tao, Tarso, milagwan Saulo. Manalangin niya at king metong apangay patili. Ikit ng linog king bale ing metong nga lalaking milagwan Ananias. At iti tikpano rin kayang buntok, tingkamat na, bang manakit siyang pasibayo. Ginu nga ng mekibat Ananias. Dakal nung tao ing may malita tungkol king taong iti. Tikil king sablang makatakot, panyaptana karing pinili mo karing Jerusalem. At dinatanya keti Damasco, magdalayang kayo pa yan. Malibat, karing pamuntok daring saserdote, pang pandakpan nala ring sablang mamahus king lagyo mo. Dapat nga nakaya ng Ginu. Sulong muntaka, uling pinili king sumuyo kanako, paning ipabalo, ang lagyo ko karing pagano ang pang-ari, at karing memalen ng Israel. Ako mismo pakilala ko kaya ang sablang dalana ng kasakitan, alang-alang kanako. Anya, miyakoya i Ananias at milaw siya ket ng bale, at timpaknuring gamat na king butok ng Saulo. Kapatad a Saulo, nga nang migsalita. Ingkinu yang metubod kanako. Jesus, a mismong piyapakit kaya ka, kindalan papunta kaketi. Tinubod na ka, banak yang manakit, nakagpasibayo at mikabuang kaking Espiritu Santo. Kanita mo rin, ding pala mo kaliskis asan, may nabula ka ring mata ng Saulo, at may nakit siyang pasibayo. Mibangon niya at piyapabinyag niya, inyang miyakapangan niya, mibabawi ing si Kanano. Ni Saulo, may natilya pang mapilanaldo kampening alagad karing Damasco. Mintaya agad-agad karing sinagoga at migmulayang menaral tungkol kang Jesus. Ya, inganak ni Diyos, ngana karing tao. Ingamano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalita pakibat, muntako king mabilog ayato, at ipanaralye ing mayap a balita. Muntako king mabilog ayato, at ipanaraling mayap a balita. Ikayong sablang bansa, ing Ginoo puryan yesa, puryan ing kaya kayong sablang tao, keti king yato. Muntako king mabilog ayato, at ipanaralye ing mayap a balita. Uling maragul ing lugod na kaya katamungan, ating kayang katapatan, manatili king kapilan paman. Muntako king mabilog ayato, at ipanaralye ing mayap a balita. Talakad tamo pungeniban parangalan ing mayap a balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Balutamo king Kristo, tunay ang mibangon, iba't king kamatayan. Matagumpe ari, balikdan mo king mit mo, ganaka. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ingin
Ginoo manatiliya kay kayungan at kaya kaante mo rin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Mapali lang mi badbaran ding Hudyo ngarang mi papangutang. Makanano nang aibiye kay katamoing taong iting kayang laman ba napangan. Nga nang Jesus karela, ing katutuan sasabihan ko kay kayo. Nung eko mangan king laman ning anak ning tao, o minum kindaya na, eko mikabiye king sariliyo. Ing mangan king laman ko at minum kindaya ko, at inyang biye alanganga, at pasubyan king miye king taulingaldo. Ulinging laman ko tunay ang pamangan, at ing kanakong daya, tunay ang inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, manatili ya kanako, at ako manatili ko kaya. Ing mabiyaig pa, tinubod na ako, at king uli na mabibiya ko. At anti mo naman, ing mamangan ka na kung mabibiya, king uli ko. Iti ing tinape, ibat banwa. Eya anting pamangan, pengandarig pipumpunan nyo, at kay bat metela. Ing mamangan king tinape iti, miya kapilan paman. Sinabi ng Jesus, iti king kilub na ning sinagoga, inyang tuturuya king Capernaum. Kaluguran kong kapatid, ing may pabalita, ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The humbling conversion of Saul. Ing makapaglating pamagbayo na loob, Saul. King kakatang mo munang pamamasa, rimdam tayo, ing meto nga maupayang tao. The proud Saul. Mata siya loob. At niya sigurong dahilan para magmata sa loob. Uling mayupayaya. Ing kayang misyon, kayang mumunang pamamasa, mumuntaya Damascus, para kwanana laretang maniwala kang Kristo. Those who follow the way, and they're taking him by chain. Kwanana la, denggang tutugi kang Kristo, ikaladkad na la, pakatani kalala. O iteng kayang misyon king haldong ite. Berdugo ya, brutal ya. He's a bully, persecutor, Saul. Pero lawen tamoy kayang pamagbayo nung makanano milyari. Muna, kabud na ditang masikan, at masalang, tinod kaya. Papuntaya pa Damasco, ating tinod na masala kaya, at may nabuya. We assume panaya pong makakabayo, San Pablo, kikayang pamaglakbe, he fell to the ground. Falling is like failing. It is an embarrassing moment for big and successful people, those who are intelligent and outstanding, individuals of success, when they are not used at falling and they're not accustomed in failing. E da po kalupa rin ordinaryong tao, paldak si karana ning swerte, ning kay mga pakarine ka, ning kay magkamali ka mas madalas, agit mo yung kayalan mo. Pero po tang meto kan taong mata sa loob, the proud Saul, may nabuya, kayang kabayo. Kareng magkwao, ay tinjan din ni. Ne, apusale. Potang may nabuha kayong kabayo, maragul kabayaran. Itang kang dapat kabiran, bayaran mo metong-metong, din kong kalaban. Burin sabihan, may kamali ka. Kalyanda ka, itang masakit yan. Bala mo, sinambut na ka, kakabid ka, ika paling masambut, ikay mamayaran. May nabuya, kayang kabayo.
Neng kay bala mo di sa niyang karamalasan, malas o unfortunate, isn't it? Kita kay San Fernando, nakman po mag-promote ating meto nga restaurant in Laguna Fortune. Swerte. Swerte. Itang siping ng restaurant, ana nang mamuklat siyang wine, ana nang mamuklat fine dining, ana nang manuklat na anong negosyo, panayang misasara, panayang magtagumpe. Nga ko pen, nung ining meto nga tindahan na ini, restaurant, ingaws da fortune, nano yung ngaws da kitang meto ka tindahan, agyan nano ng buklat, nang buklat ng negosyo, misasaraya. Ingaws da kanita, Miss Fortune. Talagang tutod. Bala mo, makanyan ng milyari, the misfortune experience, the misfortune experience of Saul. He fell from the horse. May nganyang alikabok. Yan ni kaintindihan, nakakantada rin Queen, Freddie Mercury. Yan tasabihan ng another one bites the dust. May nganyang alikabok. He experienced falling. Tutuman po tang aranasan mo iti kadwa ing maupayang Saul alaya nga karapat may bulag yo. He was blinded and powerless. Potang bulag ka, bala mo, daig may pa nga nakamalati, ala ka nga kakit. Pota kasing masyado ka sigurado kay MBM mo. Potang kasanay magkamali. Neng kaya pansinan mo, makabulag mo naman, ing masyadong bilib kay sarili. Pansin nyo po, deng entrepreneurs, deng negosyanteng matagumpe, deng successful negosyante. Kanak po, kung kakakwentong madakala negosyante, kay sabihan da po, I'm a successful businessman, but I'm not the best in the school. I'm not the valedictorian. I'm not even a salutatorian. Kay mamirula pa, balik-baliktorian ko. May bagsak ko. Man, biyasa. Simple lamo, den tao maging matagumpe. Elaman summa cum laude. Elaman manya cum laude. Elaman cum laude. Sanelang magkamali. Sanelang paldaksikaran na ning kasakitan kay pamag-aral. But they are used to these realities. Anya po tang sanekang magkamali, katatakot, subukan mo pampasibayan, kang kasusuko, even when you fall, but you do not give up, o rendeng maging matagumpe, entrepreneurs. Pero itang biyasang-biyasa, di mo rin kaklasiko, biyasang-biyasa, nang kai, atsula kayong opisina. Bakit? Kasi kayong opisina, tikang cubicle, inggawan mo kayong pati nga po, it's already outlined, you will not experience much mistake. Ing makatakot ka rin biyasa, edayatanggap in pamagkamali. When they cannot accept, there are times that they are also wrong. Riding high, the pride of temporary success and power and fame, towards you discover what is truly essential. Paul was blinded only to see clearly. May bulag ya, Pablo, bang nang akit mas malino, ing dapat nang akit. He was blinded by a great light, or maybe because Paul lived in darkness. Since I could see nothing because of the brightness of the light, I was led by hand the companions and was entering Jerusalem. Aranasan nyo nito keng sobrang sala, mo nayakakit. Potang magmanew ka kung mani. Potang kayarap mo maka-bright ya. King sobrang sala, you are almost blinded. Makanya siguro ing akasagana ng Pablo, king mabiyabiyaya keng dalumdum. Nyan tang akasagana ng tulay masala, aluse na ikit. Aga nakakiapo itang idol kung metong German F1 champion. Ita pong F1 tang kareng mabilis sa saken. Ing lagyo na po Michael Schumacher.
Maganda ka naman po ini, biyasa ya, humble ya. Pero peka mabilis ya, kareng hanggang magmaneho sa akin. Dakal ya po trophy, milyonaryo ya po. Kabilis na, ang kabilis. Potang magmaneho ya, panay champion. Riding high, riding fast. In fact, the fastest. Pero in 2013 December, Schumacher, Mika traumatic brain injury ya. Eman king kayang pamagmaneho. Eman kitang mabilis pilan 100 miles pupulay ali po. Bali po na ni kay aksidente. Mag-skiya mo. Poteng snow, mag-skiya. Ot may aksidente kay pa mag-ski na. May pukpuk ya buntok. Yung magkamali kay tanaman hanggang ini po. Pa po fully recovered. May coma ya. And for many years, po may kapagbalik. At balo tayo mo, the oldest fall of man, the proud Adam and Eve. It took the sacrifice of Jesus, the humble Son of God, to bring back our identity because of this salvation. The brutal bully, verdugo, persecutor Saul, suddenly he realized he needed help. Kasi ko, berdugo ko, baga mo bully, ako yung taga-bugbog, ako yung kakatakutan da. Ngenirugo, tatarian de, susopan de, makakarina ita, masakit ita. Hanggang Pedro, kanitang mamagmayabang niya, ginawa lang pwedeng talan kaya ka, da ka paboren. Hanggang yan tang niya mismo ikit na, he was so weak that the times Jesus was carrying the cross, may katatlo na epikalo no. Anya bala may nga pakarina yan naman ni Pedro kayang sika na nalub. Ang po kayang ketasa na loob. Hanggang yan ta sinabi na, feed my sheep. Someday, Peter, when you will be old, luwang mo rin gaman mo, taryanda ka, mambalo no kamunta, mamburi no kamunta. Uling kanminyan, makanyan talaga impayin tungol din tao. These great men, Paul, Saul, and Peter, they were humbled in their own conversion, and yet they were rescued to realize they need help. Baloy po, makanano yung tanggapan, kaya kayong pamagbayulob, potang tinggap mo ng kailangan mo yung sahop ng Diyos. Potang kailangan mo na yung sahop dareng aliwa. When you are humbled by your own weakness, akit mo kaya pagmayabang mong sikanan, man pala manatiliti. Ay, akong peka masakon. Ako yung peka, ala ko sakit. Pero datang panahon ako migagan na ka, datang karing ka rin. Bali po, malambat na ako pong maglanya. I was anointing people left and right, especially when I was assigned in San Fernando, because St. Jude was surrounded by so many hospitals. And ako man po chaplain, but from time to time, I was called to anoint, lalo na kanita ka lang COVID. You know what I realized? Ninurempe ka masakit. The most painful experience of anointing are those people who were powerful before. Panamdaman mo yung sakit dareng lalanyan mo, potangakit mo itsura. You look into their eyes and their face. Akit mo kareng lalanyan mo, dati lang maupaya, dati lang makwalto, dati lang ilang boss, ilang masusunod, ing amano da, masikan. Pero dating panahon, potang makarate na la, ing masakit karela. What is difficult for those who are strong and successful and powerful, it's not only their illness. Misa natin kulinan yan. Kasi ka na. Itong tinas na yung gaman na, may buklating negosyo. Baba na yung gaman na, may sara yung tindahan. Tumanya niya, ma-deliver ngan. Pangatinas na yung gaman na, tuknang langan. He's so powerful. Linan niya ke, may stroke ya, migalo. When I was anointing the person, I could see, ing masakit kaya, liwaman tang may stroke ya. Ing masakit kaya, inang gaman ng mismong ini, eman maminto kaya. Ing masakit bisay talakad, eman mi talakad. He was like a baby, makadaya perya. So painful, so humiliating.
hopefully we pray that those moments will be humbling moments of conversion. And I think this is also a realization. Ang giyang antiya kasi kanin tao, ang giyang magmayabang yang maupaya ko lang kakatakutan. Nga napen Martin Luther King Jr. Darkness cannot be driven away by darkness. Only light can do that. Hate cannot drive away hate. Only love can do that. I think Saul was full of hatred, is full of anger inside him, and he was converted by a humiliating experience of the light. And when he was assisted to go to Damascus, hate and hatred and hate and anger isolates. Potang mimwa kang mimwa, kakawani mo yung kaya kasarili kang sala. If you want to be miserable, hate somebody because violence in your heart consumes you. Akakityo puret ang ating sakit ken dungos. Deng ating sakit ken dungos. This is from a Japanese doctor and research. Inka nung sakit ken dungos, aliwa mo itang nang kaya, lakang kakanan siguro, kaya acidic ka. Or sometimes, bala mo, you are being consumed by your own acidity inside. It's not only because of that at minum kang panulo. Mali. The real cause of that pain inside you is hatred. Pag nakal ka kamwa, kaya pilubluban mo, you are being consumed by your own sin. And the conversion of Paul is not by violence. It's not even by other people who preach to him. If you realize this great, proud, powerful persecutor, verdugo, brutal, bully, Saul, he was converted by Jesus himself. Take note, it was not Peter, it's not about the disciples, it's not about the apostles preaching na dindab na lamig bayo yap. Kristo mismo, yang migpabayo kaya. And I think the strong experience of Paul led him to be one of the greatest apostles of all time. That he was even made a co-founder of our faith. The celebration, especially the celebration of the feast of Peter and Paul, is a conversion experience of these two men. Sana po, when you have humbling experiences, when you realize that your own power, your own pride, and your own abilities will not lead you anywhere, but only when we succumb ourselves in humbling conversion before God, then can we really see true light, true power that would guide us. Let this be our good news. Let this be our challenge. May God bless us all in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Inginu, kukot na nakatamo, king mismong kutang kitang na, king kayang alagad. Kayo, bisa kayo namang mako. Manalangin tamong ngeni, king pasik na nga nakatamo, ding may natang kasal pandayanan. At nga tangan pong makibat, aring sinubling mebye, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang ausandang Kristiyano, ing karelang sarili. Datang yasanay ngaldo ay tagulaling da, ing karelang sarili. Anti mo yung gawa ng San Pablo, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang pari, ating kasuywan pastoral. Manakitlasan ng panahon si Claude king pamanalangin. Bangayawad mit mong kababan king Ginoo. Ing karagdagan king karelang kasalpantayanan. Ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka ring urong sulong alub king kasalpantayanan. Mikasi ka ng lasanang makasupil ka ring sagabal, amalilis siya karela, king pamangilala kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, panagramdaman mo kami. Para ka ring sablang awsandang Kristiyano, ing karelang sarili,
Dapot, erabalo yung kabaldugan, ning karelang kasalpantayanan. Ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, kapilan man sana, etabo bulong, laban king Ginoo. Nunit ang gapantala rin kayang amano, kambening mabilog a kasalpantayanan, at kapanaligan. Ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Ngini po, adwan tayong sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, balo mo, kinding kaya kang amano, ilang pagmulan ning biyeng alanganga. Ipagkalob mo, ing tanggapan mila, kambeda ring mapakumbabang kasalpantayanan, at mitbong katapatan, at antilang kaya kaming tuparan. Igang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Higit miyaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, kapayapan kaya kayo payabot na. Ning Ginoo, kapayapan kaya kayo payabot na. Ning Ginoo, ligaya kaya ka o Ginoo, maligayang pamanyubling miye. Ligaya kaya ka o Kristo, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Higit miyaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, kapayapan kaya kayo payabot na. Ning Ginoo, kapayapan kaya kayo payabot na. Ning Ginoo. Talakad tamo po. Manalain kayo kapatad, banda ating kaya kataan daon, matanggap larapan ng Diyos, pang may payang tuto. Tanggapan na saning Ginooy, tindaong karinggamat mo. King ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kaya katamit ka sa plala, at ni mabilong ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Ginoo, papagbanalan mo reting ngayon at bustan mong ingkaya kang espiritual a sakripisyo, gawa na kaya ngalangangang ayin kaya ka. Iti aduan may kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimorin, Yat nayo reng puso yun. makayat nanong king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati, numan ka rin. Oig pa, Diyos hingalangang at lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristo ang ginami. Pupurian da kaking lubos maragul, latula, kaniting pamanyubli ng mebye, inyang Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Kaya dinatang yung bayong para panahon, ning makabang pamagari, ning pamikasala, may pupus na. Ing mi pahama kayato, mirin na niyang bayong biye, ating tao misan pa, may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo na ing mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring anghel ka rin banwa, dadalit din kaya kang ligaya at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Meet mo ya'y banwa, ating labot, king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Duwaning daratang, king lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan ni sablang kabanalan,
Ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat siya keka, piraso na at binyan niya karing kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanahong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bat nga punan king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis nga na akong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipan na mibubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. I Cristo meteya, I Cristo me bieya, I Cristo mabieya at datang yapa. Inyang yeni gaganakan mi oigpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon may kaya kayong tinapen imbi at kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyeren mo kaming matampang ngalakad mo bantumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo king ikaming sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan may oigpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap king lugut, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, magobro, at sasawp king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na, kaya tiking kaya kaming parokya, king Banala Cruz. Ganakan mula na ba ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, ading sablang mayangong abye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye, alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen indo nin Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santo, at idupat king malmong kaburian king kaya kabanin panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang toto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, at iro ng Jesus kay katangan. Ikpami adjubanwa, misamba niya'y lagyo mo, datang kaya kami, hingkayarian mo, mi pamintuan niya'y loob mo, keti king yato at king banwa, mi pamintuan niya'y loob mo, hingkakanan mi, King Aldo, Aldo, hibiemu ke kami, hibiemu ke kami, King Aldo ngeni, hati patawad mo kaya kami, ding salami ka, hanting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, hemu ipay, Saul kintokso, nunay ikabusking maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan,
king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, kayo payan, at iligaya manggaman kingalanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babalingdan ni aming kasalanan, nanelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan may pang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo yang manatili sana kay kayungan. At kaya ka antemuren. Pasyag tamo po, mikakametong tamo, king kapayapan ng Kristo. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ng Diyos, sa milalakok king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakok king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'ing kordero ng Diyos, nyo Jesus, milalako king kasalanan ng yato. Nuan laring mayaos king apunan na ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat ikasming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, pingatyo ka king kabanal-banalan at sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bagi, at pagnasang ko yung tanggapan da ka, dapat paulinin ning penandit, era katanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual, kaya ning puso ko, kakaulan da ka, balamuwari at yuka ka rin, at pakisan metong kayong lubusan ng sarili ko keka. Emo sana pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Inya palaring puso tamilala, labla, habang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, haleluya, mabiyaing Ginoo. Halaya kanong lamaning kutkutan, ngararing kaya beming minta ka rin. No karinya Jesus, no karinya Ginoo, nanuing bibabalitang mabiya. Inya palaring puso ta, milalablabla, habang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, haleluya, mabiyaing Ginoo. Orasyo imperata. Pangadita lapur hanggang masakit, hanggang at yung quarantine at ding ospital, yung ospital, detang dilingap karela, din pamilyada. At din hanggang uli na niti mayang ubye, painawala sa aking kapayapan. O mapamakalulu, ang pamapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit at pamangailangan mi, aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19 na migdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamate ka rin dakal tao. Aduan mingeni keka ing balikdan mo kami, mitpong lugod, yet chat me kaya kami, ing makaulo mong gamat, at ing takot mi king sakit at kamatayan, alila na sanang kapanayan, pasik na nga na ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo, ing masabal mi king metong at metong. Panalangin mi na ring mamuntukan, king pambansa at lokal para king kakayap daring memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi,
ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila rin doktor, deng narsis, ading sablang didingap karing misalunan. Ban makasuyo lang karing masakit kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan na kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtugulaling na sarili da, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laret ang miyawa na kumayaplasan ng malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo sanang alangangang kapainawan, detang miyango na biya. Pagkalam mo kaya kaming grasya ni kaya kaming masakit na panahon, ing magobra kaming miyabi-yabi para king kakayab daring sabla, ban makasaop kami kaya ka rin pamangailangan daring pakakalulo. Mananasan ang paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarian king kaming pamagbayong loob at kabanalan. Itiadon may kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayo payan, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pa sa willing aklismi, keka, king kakulangan mi, nunebagkus ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tama po. Tamo po. Oy paming malugod, mananasanang iting Eukaristiya, pigmasusyan mi, ing bilang kapigaganakan, king kaya kanganak, sa upanakeng sumulong king lugod. Iti adon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Pasalamat tamo po kareng sasaup, king kaya katamong community pantry. Re-repack mi na pong tambing banta, po kanya-kanyang kwa, patami yawa-yawa tamo po, balang buffet, tatalnan na po. So mas safe itang hanggang metong nga supot, kupleto na kaya hanggang binyeda for the day. Dakala po rin sasawap king kayatang baryo, ting mami ebon, abias, gule, nung nanuman po itang kaya tinanda, dakala salamat ka rin kaya katang kaparokya. Muna man de sasawap, ibat ka rin aluwang parokya. Yung kaya kayo pong babye, re-repack mi pebe naben. At for the day, ngayon po yata keng along iti, miras ta na keng target, kareng kapatid tangayeta, at miras na po karela. Mino po punta lang kayo kasi mamasayla pa, mag-jeep la pa. It's not worth it na po. Kaya sa aking kabitamo mo keng harap isamban, yatad mi na po ka rin, at magpilala naman kumalaki ang karelang rasyon. Kaya tangagyudin kaya katamong komunidad. Salamat po kareng saup-saup tang pamyabe-yabe. At bendisyonan da kayo po, ading kaya katamong komunidad. Yung ginawa, manatili kaya kayo nga. At kaya kaante mo rin. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kinagyo ng ipamponing anak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Yung kaya katang karanasan, kaya kapag kumbaban, lalapit na katamo, King Diyos. Salamat. Salamat, King Diyos. Itiya ingal dong gewana ninggino, tumula tamo magsaya tamo. Itiya ingal dong gewana